الحمد لله. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أهوال العباد غنى وفقرا وأنزل الماء وسق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا، وهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له الجبال وأحجارها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن السبيه والمثيل والند والنذير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووأت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، خطبتنا في هذه الجمعة المباركة عن أمر خطير وشر مستتير، وهو من أعظم أسباب السقاء والدمار، ومن أخطر ما يوصل الإنسان إلى النار ويجلب له سخط الجبار، إنه أكل المال الحرام. مسيب جلب تدب باوية الله سبحانه وتعالى جولن أن الله محمد صلى الله عليه وسلم هراي هدون أني حقيقة enen ɗo fuu lasili on ko itti en ka meɗen addi e ndiɗo leydi hina ɗiɗi hina tati sina fiɗaɓɓere jawdi. ɗum ɗo won lasili on pay kum ɓurkum fanɗude sa landike mo mallazi ata bika min baladika ila huna fasayujibuka jawaban wadihan inna allazi atani huna huwa talabu rizq huwa talabu lmal ko ɗaɓɓere jawdi. joni noon tawi hino haani ɗoya ɗaɓɓude ndiɗo jawdi andugol piiji tati ɗi ko ɗi lasili ka ɗaɓɓugol jawdi. ko honno l'islam wiri yo jawdi ɗaɓɓire? ɗum ko goo, ɗum ko fiwata yanu ka fokkituɗe yewtugol fi mum ɗon. ɗimmum ɗum si tawi a heɓindi ko honno wondirta e mayri, tammum ɗum ittugol zakka mayri. sabu iɗon andi woodino heɓɓe jawdi ha Allah tigi haawiɓe hono Qarun. jomirawo subhanahu wa ta'ala attesti inni ma inna mafatihahu latanuu bil usbati uli quwwa. oɗo min okkornomo jawdi ha tawi kofro forji ɗin saabije mun ɗen sukaɓe jomiraɓe doole kara han rondorta saabije ɗen. en andis ko jawdi ko ha ɗo. e on kadi Allah wi Qaruna ɓa naɓi ha tawi o halkama, Allah wi pourtalle yo Qaruna andu hino ton kadi ɓe men marno tawɓe ko aksaru minhu jam'an wa amwala, ɓurɓe mo jawdi kan kadi. nam puisque Zulkarnain en no ton e waytaɓe noon, kono ɓeɗo fof ɓe heɓi jawdi, ɓe hejji e mayri, ɓe heƴi tawi kadi kono laaɓirndi ɗaɓɓira. amma enen mi landora on sabi Allah, hande yahe yurnitoɗon siko waɗowo mécanique, sa a jonnimo a wi yo soodoy kanko pièce on ara o monta, wallahi haray reedu ma no taƴi est ce que o monta e pièce ko wi'a kon. waɗo minisérie sa wimo yo waɗane bois rouge, haray reedu ma no taƴi ɗo si tawi a tawaka ha golla est ce que o waɗay ko halda kon. masonjo sa jonnimo yo piyane birki, ko ɓuri heewde kon ka dowa waɗe saku tati siman ko 2 sac e feccere, nda feccere haray muti. ko non hay gooto
mi jonna misal wallahi menen me woni belgo malien ɗo nane fota tawi si otowal addama yeeyegol ɓe wi'ay siko wiyeteɗo Paul ma Jean Pierre fula man joni ngal yeeyude haray landitataake si ɓe wi ko wiyeteɗo Muhammad ma Abdullah haray hino sikkita he ko cappa haray ma ngal vérifié par ce que no anda haray ka ngal iwurɗo yeɗɗa no anda oɗo ko suuɗayɗo bone ko won nder ton kon kefer on mo tawi on Allah hakkude makko Allah ɓe mara contrat puisque o jaɓali silmude oɗo tawi yettoma bon j'ai changé ça et ça et ça la voiture n'est pas honnête par contre le musulman kanko o taway o wawatamo ɓanginalngol ko hon tayle ko kanko ɗum farla e dande muɗum ɗum ɗo fof e ɗin façon ji e kala ko waytatawa noon yaaruɓe ɗi laawi ɗo fop heɓiri jawdi tiktak yoɓe andu ko maalol haram jawdi harmoni bi mujarradi ya janfo wallahi ka ɗaɓɓere ma ko kum fanɗi wo ko kum fanɗi a naati e ko wiyete kon jawdi harmude bi mujarradi ma taghish fi muamalatika wa tanqus aw tazid mimma huwa almashru' fa'lam annaka dakhalta fi almal alharam wa annahu sarrun wa saqa'un wa damar musidɓe julɓe tedduɓe haray en yiyay ɗo ayaji qur'an seeɗa e hadisaji seeɗa tawen ko wona yew wowlede ɗo ko na ko fekkinda wona ko hoccita koko tawata ko ɗum ɗo qur'an wi ko ɗum ɗo sunna nelaɗon sallah sallam wi ta wallahi ko duwaɗen andude ta kadi hiɗe wuuride e mum hay goto wolta hino fanka tawaɗe koye landitoyteɓe ya akhi wallahi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadis mo Abdullah ibn Mas'ud filli hadis selluɗo lan tazula qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'al an arba wa fiha an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu Abdullah ibn Mas'ud o wi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki teppere jiyaɗo buusa tañande dargal kaw immi ka gabru ɗon kaw dari ɗon ha o jaabo question ji nayi so ndeya teppere tawta ndeya honɗum piiji nayi naya ɓunkun tu wonɗen ƴettude an maalihi jawdi makko ni min ayna iktasabahu ko honto heɓinde hattali ɗon Allah wi wa fima anfaqahu ko honto kadi o waɗndi ɓaawo heɓinde ɗon tum mari deux question ɗa ko fi gandal ɗa ko fi cukaku ɗin ɗon fof alandete ko honno feƴƴinirɗaɗi e gurdam maɗan fof en global kono jawdi ndin ko honto heɓuɗandi e ko honto finansuɗandi ɗiɗo question ji wallahi musidɗo a jabotoɗi ya akhi wonɗo wo ayyan ma kan satujibu an hadihi l as'ila donc haray musidɓe julɓe tedduɓe falnalam anna talaba almal huwa tabi'a bashariya wa jibillatun fi linsan qala ta'ala wa tuhibbuna almala hubban jamma fadalla dhalika ala anna alinsana yuhibbu almal ثم حث الإسلام على طلب الحلال من الرزق وبين ما يكون عليه من الأجر والثواب كما حذر من أخذ الحرام وبين ما يترتب على ذلك من الفساد والدمار haray jomirawo subhanahu wa ta'ala kanko farle me yan ɗaɓɓu kanko tigi wi yahe ka leydi ɗaɓɓon on faami famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ɗaɓɓe arsike neɗɗo jottako tun croise bara ko Allah yamiri ɗum o waɗi kadi giggol jawdi e men en fof ɗum woni mi wonɗo wolde ɗo woni onon heeɗiɓɓen en fappiɗen yiɗi jawdi jomirawo daali wa tuhibbuna almala hubban jamma hiɗo yiɗi jawdi giggol feƴƴitugol kono joni noon ɓa tabbiti hiɗe yiɗi jawdi ɗum en andi ko en fof tabbiti Allah wiye yaltu ɗaɓɓen en andi ko en fof ko honto iskaliya o woni joni ko façon no ɗaɓɓirteno ibadallah inna almala alharam min jami'i turuqihi su'mun ala sahibihi wa dararun ala jami'ihi probléme on ko jawdi harmundi ndin jawdi harmundi kala noone no ndi ardi wallahi musidɓe julɓe tedduɓe ko ndi bone wonande jammayri ko ndi lorra wonande moɓuɗo ndi on te kadi probléme ɓurɗo hulɓinade on e yiya joni ko hadisaji sakkitortaka moƴƴi ko ɗum ɗo sakkitortaka moƴƴi ndaare ɗo e hadis mo Jundub filli o inni inna awwala ma yantinu min al insan batunuhu famastata'a an la ya'kula illa tayyiba falyaf'al
ko adoto ñolde si neɗɗo on surrama ko reedu makko ndun reedu ndun adoto ñolde oɗo nelaɗon alayhi salatu wassalam o maaki wonde kala e mon tawɗo heyi hino wawi ñamugol ko daggiti yo ñaamu ko daggi sabu ko ndu reeɗo atte ñolde nduɗo atto ñolde ñaamu ko daggi fi kala hande ɗe yiide machallah wallahi mawɓe meɗen ɓawoɗo mi yi mawɓe no wi jiwa mum fanna ma ala e dewgal ta neldan est ce que eɓen no lutti hande a nelday ɗo hande mawɗo mbuuɗi hara mo andi leydi ka wonɗa ɗon ko harmi tun jokka ko si manki o ya bon nodde boba mi yaal dey ɗuma koddon ma sella ma mi yey kaɓe haɓe wi mbuuɗi ala habbe ha balɗe tati ko ɗum woni probléme o na honto ɗi iwri dey na honto ɗi iwri tawi noon wallahi neɗɗo on ko o landiteteɗo ya ahi ko landiteteɗo ndaare ɗo wa fima rawahu muslim من حديث عمر رضي الله عنه لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة أو أباءة غلها أي أخذها من قبل أن تقسم الغنيمة لا حول ولا قوة إلا بالله نانيرو sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ñande haybar hiɓe arde ɓe buyi ɓe arde ka gabruji ka yimɓe ɓen surra ɗon ɓe inna oɗa mali par ce que ko yanɗo shahid kaka jiha ɗo o wara oɗa kadi mali oɗa ka ɓe linta goreɓe maɓɓe mayɓe ɓen ɓeɗo hiɓe andi hiɓe ka aljanna ɓe hewti e gabru goɗɗo ɓe inni oɗo kadi mali nelaɗo maki kalla o malali nelaɗo maki himo ka nder yiite sabu wanare himo jamfi ñande jawdi ndin hanima on senda wanare wotere himo ƴetti ton tay sendaka taw sabu nde ɗo himo ka nder yiite wanare ayi e goɗɗo no e nder golle makko mo virgili addiri sengo makko sawa no ɗuuɗa hanna probléme no fami woɓɓe no ñaami dongal ya ahi ɓandu ma ndun tawnta yiite ya ahi si woɓɓe no ñaami dongal kollum ma ɗo si sumi aɗanotako konno weɓi tantoɗa yiite kullum ma si sumi wallahi aɗanta peɗalunku joni anda tewti fi kaari kan no wakkili nato yiite an kaɗa tawti ɗon taw jembu ko boni nelaɗo sallah sallam ɓe maki wattinu anfusakum in ahsana nnasu an tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'atahum wal hadisu sahih nelaɗo sallah sallam ɓe maki wowine hoore mum si yimɓe ɓe waɗi ko moƴƴi jembe kono si ɓe waɗi ko boni taw jembuɓe ko boni taw jembu ta goto jaɓu teɗagol natugol yiite oɗo hiɗen felliti si goɗɗo yahi waɗi jihad ha liɓama ka combat ton hiɗen felliti on ko daraja aliya duwa wonde ka ɓuri towde ka aljannaji kono nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki oɗo himo ka nder yiite fi honɗum sabu wanare wotere nde o wippiti ka jawle ɗe wonɗon tay sendaka sabu nde ɗo joni no jamfiɗo noon toon ji siman ma toon ji maaro ma bi alade façon ko jamfatake ɗum ɗo haray ko wattango lila ko hunde wonde danger fal amru khatir ayuha al ikhwa haray ko anyo masonjo ko ayyo gollanayɗo société ko ayyo gollanayɗo l'état ko ayyo njulajo ko ayyo kala mo kala ka ɗaɓɓirta ɗon andu hiɗa andi ko wiyete kon tiktak ka tiktak naati waray harmi ko ɗum woni ko raɓɓiɗi ko laaɓi kon hino laaɓi poyi hiɗa gollude société hi golluɓe yoɓe yaahi amara probléme misal goɗɗo wilan min miɗo golla ɗo e parc otoje kono bon wonde mi ƴetta e seeɗaje mi gara sera ɗon ɗum ɗon ɓe yoɓan mi noir walla ɓe yoɓima yiite jahim par ce que na jeeyi parc on hina an jeeyi a heɓay ɗon ɓuri ko o heɓay ɓuri ko o yoɓete kon fenduma ko yiite yaahi par ce que wona kanko jeeyi la yastahiqu lak فتأخذ حق الآخرين فإنه نار ودمار كويته والله كويته haray hiɗen andi no jeeya mum kadi uytayɓe ka etugol e ka peesugol on faami a yaha sooda hande kilo tew ka leydi ka anduɗen ɗon yaha peesitoyoɗamo tawa hino manque 100 gram honto ya 100 gram woni
wallahi ñaamuɗo mon ko yiite ñaami yiite kono hina ɗum fof goɗɗo ɓe miijitotako ko miijitete o ko honno mi heɓirta kaari darni kaari en ɗiɗɗo no yahani ɓe ko fii ɗum tu yiyata no ɓurondira alhaakumu takasur hatta zurtumul maqabir Allah wi on jooɗike e ɓurondiral jawle e ɓiɓɓe haa on maayino on anndali on maayi on anndali hatta zurtumul maqabir ya ahi combien de personnes grand personnalité ɓeynata ɓe waali hanki ɗo hayɓe mari programme madina ma saare ɓe dawgoɗ ɓe findinaɗo ɓe finali few ma ɗum o mi wayri haɗo ɓe turiɗa ɓe ɗumanna salligade ɓe gayni ɗum ko ɗon ɓe liñi ɓe sikko sama ka tawi ɓe mayino ko ɗum wiyete alhakumu takasur on jokki ɓurondiral jawle e ɓiɓɓe hatta zurtumul maqabir ha on mayino on surnama on andali bete wallahi eɗen ɗo fof anduɗo mayde nden ara ɗo insa men wo o hebloto moƴƴa o juula o toro Allah o hittina o ɗaɓɓita kala ɓe o jogani o natta o heblo joni noon mayde nanon nde woni arde almawtu taati bakta wa antum la tashurun mayden ko e juhayende arata hara a miijata ko ɗum woni probléme ko ɗum mi yiɗano taswif wigo ko ndemmi tuboyta don la réfléchisude e nder ko arta ɗo kom ndaara ko noon ti yarta maɗɗa programme to Allah kan no programme de hiɗa eɓɓa Allah no eɓɓa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo haray ko ma o watta no yila e ko watta ko ndaare ɗo jawdi harmundi si goɗɗo jokki ɗum e hino ɗo boneji ɗi tawata o seedata e mum goo on zulmatul qalb ɓernde makko nden toujours hayno niɓɓiti on faami si tawi ko harmi tun jokkuɗa hiɗa ñamude a tout moment si fi dina wolama a taway a wona envie hiɗa mari ngamelo juulugol hiɗa mari ngamelo yagol ka juulirde hiɗa mari ngamelo kala ko wiya ko moƴƴi ka yiɗa ɗum wo wattuyla e ko wonɗa ñamde ko ɗimmum ɗum kaslul jawarihi fi taa tawa kadi tere maɗen hiɗa mari ngamelo dewal quoi a yiɗa dewal Allah tammum ɗum nazul barakati min arrizqi wal umr ñaamowo ko harmi kon jokki jawdi harmude Allah ittay hayso o heɓi o ɓuri qaruna jawdi Allah ittay barki e mayre jawdi noon ndi ala barki safe ko jommu ko honto safe ko gollal ngol nde tundi moɓo mbuɗo ñamata taw ɗimmum ɗum ma kala a chaque fois o setta e probléme no jokkodir tun e avocat ɓe no jokkodiri e juge ɓe a faami no yoɓa tun jawle andi woɓɓe no woodi ko tongi har ko patron ɓe kono ko wiyete ɓutti ɓernde wallahi ɓe memata ɗum rew ga ɓe rewi ga ni budal masir kayn fi hon ɗum puisque ko jawdi ndi barki ala e mayre a faami ndinko ko yoɓire amandiji jani e ko yaare justice mi yawanɗa mi gañike fi tere jiɗinɗa mi hetti donc mi yoɓi ɗon 100 millions faami jawdi har no gasara hay jakka ittake setta e ɗum walto ɗanta ko few tawa peti mamadou yeeyo hunɗa e tabu on no hunditi ɓeygu mum yahay waalo ɗano ha subaka juula walto ɗano ha e 10 heures immo ya machallah kañum mara probléme hunde mara probléme de santé mara probléme fo fiyon par ce que tabu makko kum ko barki woni e makko oɗa de milliard compte no KBC compte no BNP compte no ɗo e ɗo e ɗo foppu ko harmu ɗum tawa himo soñji mo miijori Allah e ɓural soñjano ka ɓey nguuli soñjano ka ɓiɓɓe soñjano ka otoje himo jogi probléme ji partout probléme ji terrain ji e gordo gardaji fuɗɗi kema sifanade ren sa arnawi ala dien walla mi heɓa ɗo yande e 20 000 sa andu fewn ɗo a faami ça va pas jawdi no woodi kono hunde o mara miskino c'est un pauvre miskino ya akhi na kam fere sutinama ɗo wiya yo yahu makka waɗa umra maɗo o subhanallah calcule taw combien de millions so tappi ɗon machine o yaltini 20-25 millions no ɗuuɗi a faami ko siga noon kadi hatta ɓeyta zak ɓeɗo ko groupe salaba ɗon andi salaba oɗo gorko nelaɗon alayhi salatu wassalam o wino e nelaɗo du'anomo fi jawdi nelaɗo du'animo fi jawdi o heɓi jawdi ndi ɗuuɗi ha o eggi tawi hande kadi o arata waktuji ɗi joyi o eggi tawi hande kadi o ari julgol wo par semaine o eggiri noon tawi nelaɗo yimo par 6 mois nelaɗo maki yaway ha sa alaba e bonne sa alaba finalement ko honno sakkitori o jokku ndin jawdi be e ba ɗuuɗiri mo ha o mayiri ni ka burure jawdi ndin saaki ko ɗum waɗi kala ka jawdi yirani ndi marajom ɓenno ko jawdi salaba ayi wondunoɗo noon e nelaɗo sahabajo tawi o setta e nelaɗo o saaki jawdi ndi wonti haba mansura a wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe jawdi wallahi hino moƴƴi kono koyo ndi dago
no moƴƴi kono koyondi dago an kadi waɗandi kadi ka dagi. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن الكسب الحرام له أضرار، منها ظلمة القلب وكسل الجوارح عن الطاعة، ومنها نزع البركة من الرزق والأمر، ومنها غضب الجبار ودخول النار والدمار في الإيال، ومنها عدم قبول الدعاء، ومنها عدم قبول العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده من النار. رواه أحمد والبيهقي. musidɓe julɓe tedduɓe, haray no jeeya e boneji jawdi harmundi tikkere Allah e natugol yiite e yebagol ɓeygol nden, no jeeya e mum wasude jaɓanede du'a. iɗon andi nelaɗo makino sallah sallam, goɗɗo so o ñamata ko harmi, o ñamata ko laaɓi afwan, tawi ko ɓornoto kon no harmi, ko ñamata kon no harmi, o soƴƴiri ko harmi, oɗo du'a makko jabata ko aslan few. ɗum ko nelaɗon alayhi salatu wassalam maki ɗum. haray no jeeya e mum kadi goɗɗo jokkuɗo ñamgol ko harmi, Allah jaɓata golle makko ɗen few. simo faala hoore tutlane, Allah jaɓata. iɗon andi no woodi yahɓe makka, si ɓe hewti ɓe wi labbayk allahumma labbayk, Allah mi notiki, Allah wiya non la labbayk lak, tu n'es pas le bienvenu, yahu ton, famaluka haram, jawdi ma no harmi, wa zaduka haram, ko yoɓiɗa kon no harmi, wa ghuzzita bil haram, ko soƴƴirɗa kon no harmi. tu n'es pas le bienvenu ici. an ko tourisme arɗa waɗugo, an a yiyay woni ko foti kon, ko yimɓe woni wangade kon, kono an na a saɗima toliɗo de. Allah dandu en. donc haray nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wondema la yaksibu abdun malan, nanen fota jiyaɗon faggota ko jawdi min haramin e ko harmi, fa yunfigu minhu, o nafka e mayri, fa yubarik lahu, Allah barkinanamo e mayri. si tawi tun koko harmi ɗaɓɓirɗa, Allah barkinta. si tawi kadi ko a accidi ɓawo ma, ɓe wi ko ndi wonoyta joɓa ma ka yiite. hadi selluɗo mo imam Bayhaqi filli ɗum noon. haray huren Allah subhanahu wa ta'ala, haray aba hadis kadi mo Aba Hurayra filli wondema wo yati ala nasi zaman hino ara yimɓe ɓen, la yubali lmar'u, tawa neɗɗo haccitaka fes bima akhaza min al mal, jawdi ko heɓi kon, amin haramin am halal, no dagi kan harmi no yo ɗuɗu tun no heɓori wo. se yande fi faale mbu'i no fetina yimɓe ha ƴetta ɓe ukka e laana pompaka, wiyaya lumbu iwaka men ara ɗo, andi fi jawdi no naɓude nokkeli ma. hande yo goɗɗo jombu nene goto mum wiya no dirbilde laamu état on ɗo fof, par ce que a dirbilay woni état, population entiére. c'est ma femme, har ko fenande, police ara visita valida, fiituyo heɓu kaydi, ko honɗin kaydi nafata fi heɓugol jawkal, peut être o yoɓe gokku balɗeni har kadi on maayi. tawa yon noon Allah wi on honɗum, si Allah darnoyima landi ke se har ko ɓeygu mani, ko honɗum jabotoɗa yaahi, masa to jib. hino jeeya e muɗum e hande e yiyay sen yurnitike ɓe ñamay ɓe jawle alyatima, taka ko ɓe accira ben makko e mayino, kamɓe ɓe accira kañum e jawdi ndi, ɓe futta e mayri ɓe ñama, andugo ko harmi ñamuɗa. hino jeeya e muɗum kala ka raɓɓinɗingol, ɓay ko hutbani yewtere nden no juuti, kala huwondiral nanen fota, kala huwondiral tawngal hino harmi, foti ko jamfa, foti ko wiyete kon trafic, nanen fota ko wiyete kala mo son nani mo trafic, ma tiktak on faami, ma riba, ma dorogu ka yeeya, ma ngenari on faami, yoɓu ɗum mi waɗa harɗa andiɗa mari fenande, yaha yoɓa ka justice fiya hettugon harɗa felliti ko fenande. ɗiɗo piiji fop ko harmuɗi, wallahi ɗi fof ko harmuɗi. siɗi noon hara waɗɗo ɗum on ko tanirawo nelaɗo, yo andu ko harmi o memi, o landitoyte few. si Allah yafakimo ko yiite o luttata. haray kami darnata ɗo mi rappela on ɗoppiiji tati. ñande go seydna Abubakar
gollanayɗo ɓe on ari jonni ɓe goɗɗum ɓe nafi on inna Aboubacry hiɗa andi ko nafiɗa ɗo onni mi anda o wi hari fewndo aval l'islam hari mi waɗa eno karam ko yagal nduro yagal mi waɗani goɗɗo noon o yoɓinmi ɗo ko ɗum mi soodi ɗo seydna Aboubacry tuuti ha sahabaɓe wi o tuuti ha reedu makko ndun ɓoomi o tuuti ha min miiji soma e o looƴiti sabu ko o ñaami kon tawi ɗumannaki seydna Oumar maaki nanen fota ɓe maaki meɗe renotono e piiji daggiɗi 90 kulol tame yan e gotum harmuku meɗe renotono e piiji daggiɗi ɗin 90% fi hulugol tame ñaam ko harmu andi ɓeɗo harno reeni ya ahi sonnajo go nde moodi makko no yalta bimbi golle o darto ka damal andi sonnaɓe no seedi o enno heyka am moodi am yandi mi jeejima hulo Allah e fee amen hulo Allah e fi ɓeygure ma nde wata men yeebo wata ñammin men hay hunde ko harmi ɓandu amen ɗum tawonta yiite ɓandu amen ɗum tawonta yiite ɓandu amen ɗum tawonta yiite miɗa wawi muññagol heege kono mi wawata muññagol yiite oɗo ko sonnajo hande eɗen andi sonnaɓen ko wigol bon ɓe yehi ɗo dépense ko ɓe acci ɗo ko yonta 60.000 ɗum no yana kilo tewtum 45.000 a faami subhanallah andi on non yoɗano seedi oya ko jogotoɗo modi mo wiya hey kan suɓa ko ɗaɓɓa suɓa ko huwa par ce que neniraɓe kadi no marrol jano e nder ɗum siɗa andi ko adduɗa o yona e ɓeygu ma ko muññiɗo a waɗa e doy kono siɗa andi hay adduɗa coffre fort on koko manki kon o landoto hay goto susɗo ɓeygu mum ala aya hay poyo payannoɗa ko ɗum ukkata buy kadi e ko harmi faami oɗo sonnajo o wi awa hey kan watta yila anda mi wawi muññagol heege kono min tawnta yiite few enen ɗo fof musidɓe julɓe tedduɓe en tawnata yiite fas yo Allah dandu e yiite ñaame ko dagi terte ko harmi so andi goɗɗo no jokki ko harmi haɗemo so o jaɓali terte taw ñamka makko haysko hombo de ko ɗum ɗo wonɗen e yamodirde itte zakka jawle moɗon ɗe lasili o hutuba ko debbo go ari landilan wohimo halfina 50.000 astahfirullah himo mari 50.000 himo halfina ka 50.000 ɗi woni e jungo makko duuɓi bon kono bon kanko o ala ittude zakka o nani fi ɗum no wole nde ñande bayanahu ka Facebook donc haray tigi tigi on himo faala andugol ko honɗum l'islam o wi fi makko min nimo duuɓi ɗi a ittal ɗin ɗi foppet no ɗi foti a calcula itta zakka majjo hande nenira e buyno mooɓi ɗo mbuuɗi fayɓe jooɗi e hoore mum watti ɗon CPS wi watti ɗon koɓe golli noir jooɗi e hoore mum ɓe wolta fi zakka ɗum few ande wallahi on landitoyte yawma alqiyama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazima li wa lakum wa li sa'iril muslimin اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن توفقنا لما فيه رضاك يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لكسب الحلال وأكل الحلال وجنبنا الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين وما يقرب إليها من قول وعمل إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا تفرقنا في هذا المسجد وفي هذا الجامع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل وسعي متقبل مبرور وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة haray hiɗen heɓi fatulle koto lamrana molen bek haray babe mum en no feƴƴini haray hiwrodira e ɗo kañum e fatulle kadi ko hollita ɗo joni haray kadi mi andintina hiɗen heɓi ga hoɓɓe alaji gando opérateur économique ɓe men huwodir haray ɓe hakkude